Praise the Lord. Right now we are going to Mikola for visiting a church member with my family. We are moving right now. Tuna hian Mikola kan member te visiting Turin kan kalme kani kan chungkwain. Hi sap chum te to a chi ka hi wa pau chap sak dinga Mikola lama. Kum thak lam hi le bang ti mata pa him an ngol ding him an nek khom ding him to. Praise the Lord. Mikola kan ron thlenga hey kan chung kwain helder te Suresh Dazu pani ayo jai masi Dazu Suresh Dazu helder bau jai masi boina hian rong bol Turin kan ron chwa kani brother of nia tua hi sap chum te to dinga hong ka hiwa pau cham dinga abo hami ayo Mikola ma prana ko lagi. Praise the Lord. Tuna hian kan chok dona. Praise the Lord. Oin pali pa paruk mi paruk kan non kalani chodana ko ami ya prana ko lagi. Praise the Lord. Sap chum te ka ba be hi e tunta kunahin. We come here for visiting and praying for our church member. Praise the Lord. Praise the Lord. Jima si didi ठीक हुनुहुन्छ चोरी नगर्नुहोस् हत्या नगर्नुहोस् है यो सबै व्यवस्था चाहिँ के हो भने जब हामी एक अर्काका बोझलाई उठाउँछ भने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको व्यवस्था जुन व्यवस्था हामीलाई दिनुभयो त्यही पालन गर्नुभयो भनेर हामीलाई चिन्छ. आमेन. आज यो परिवारमा के परेशानी छ के समस्या छ हामीलाई थाहा छैन तर पनि हामी यहाँ आको प्रार्थनाको लागि है जे पनि बिमारी छ जे पनि समस्याहरू छ तपाईहरुले भन्नुहोस् परिवारलाई म एकैछिन समय दिन्छु. के भन्छ बहुत दिन के बाद हम लोग मुलाकात भी नहीं हुआ. अब लोग कैसा जिंदगी गुजारा किया है ये बीच में हम लोग भी नहीं आ पाया एल्डर बाबू भी नहीं आ पाया परिवार में आप लोग का क्या दुख तकलीफ परेशानी होगा तो आप लोग बताए उसके साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे ना. दाजू आपको समय देता हूँ ना. काम करे उन कामों के द्वारा आशीषित परिवार उहाँको वस्तु व्यवसाय कमाई जे जति छ सबै येशूले. Praise the Lord. We come here again to the other side of our church member house. Praise the Lord. Tuhin mun chom dang kong tung kitawa tuna hian mun danga kan ron thleng le ta ya opnel tein lama zo tong trai ni ba pau chap sak a mau le ke pa khop mai wa pathin long sian zalin abo hami ya और को ठाउँ आइपुग्यो हाम्रो आमाहरुको घरमा. देमेसी जय मसीह अंकल जय मसीह आमा यहाँ हेर्नुहोस् जय मसीह कस्तो हुनुहुन्छ जय मसीह सब चोमते न हिया चल थे खप मायुई इन्ने पा हिया मा ही ये इन्ने पा पे न हिया जही चपा हिया सब चोमा पीवाईडी तंगवाल फेल तक ही सब चोमते अत्याय थिंग पिंग पे एत तन ताक मा
sap chu ma ki mang chama ma hi le mi fel takai ma ai tangwal phataka hi a thu thunga ginum takai in thing pi hong lui doka ti hin nek tingin kan PYD tlangwal fel takania he hi kitam PYD president ta hian kan chung koan kan non kala brother Suresh elder Dharmadas pastor Bao घर मालिक हाम्रो अंकल ब्रदर नरजित को घर में यसरी स्पेशल चाय हामीलाई दिनु भयो एकदम मिठो हुन्छ प्रभुले धेरै आशीष देउन् को परिवारलाई तो हि पाउ चामदिङ कहियो कन्ट्रङ ट्रायङा अनकलले दोनी सबै थोक तपाईको चरण राख्दै आशीष अनुग्रहमुसु उच्च अनि सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीहको नाममा सुनेको राम्रो आमेन Praise the Lord. Darsom ari trep to in khom kan banga trong try na te kanon chuke abo sewa sakyo Suresh Daju pani night duty जस्तै लाग्यो आज तो थानामा पनि यस्तो ड्युटी पाउँछ थाहा छैन हुन्छ आन्टी जय मसी अंकल जय मसी 1 तारिख भेटौं 1 तारिख होइन 31 तारिख हुन्छ 1 तारिख तो के खेनो आ चिदिङ के ता के पा खप मया सब चोमते तो kan him hle mai janin rong bol na pathian zara tuna kan pheidon praise the Lord दाजु अगाडि बस्नुस् ल तपाई हैन हैन नै तपाई बस्नुस् हे तो हे किले दिके ता ओए प्रेज द लॉर्ड एकदम चिसो छ जय मसी अब एल्डर भाउ अगाडि हिँड्नुस् हुन्छ यो छ हामी सेवा सकेर यहाँ आयो जानु हट्यो हामी प्रेज द लॉर्ड we are going back to Middle Kitam from Mikola praise the Lord